تكون كبريكنج نيوز كي لارمي جديد من بايبن ان ولا عشان كديش كبايكل وان كنا دارو ودي جندان رو ديش انا رباني جن غواسم على سكرتيري جنرال دون government جونلي كي كوما جونلي شالا دو جن شي ريزاين انا اجن انا غورن وبنيو يا كيل بايبر جن تما انا nga mila secretary general ka untis ka jongle jenda na bukono kwen ka jen gwasme mi jira ma jidit kanoro 90 visional ade jogono jin goro no be subscribe keep den yok nasin ko kien ko de kan lera me de kan jek ka goro no bi notification bell bi jetwain ko bler bukan kula mala shub ka ji gwasa dana chi ka breach en lera bukono lin gwasme shi ka man chala gwasme ala secretary general dun kuma jongle she resign ki charo which ka kwerdanan te kaje ka secretary general dung jongle nga ramamon uden la secretary general ka jongle kwer gadwich kwak nyon kwer gadwich kwak nyon ajaram dan secretary general ka jongle state ka kwer dan teniam wajen che resign ka Friday chenga diok ka paikel ron kina dara wudi jandang ra wudi diech jen chenge ko resign ka ja ku raja me ko la pai brecha ka media and kon la media ne nying sa Sudan chala do jen charo do watch wi kwamandan ente la secretary general pink kwar cha kwan me cha kwere niam cha de wikeja wajen charod wujre kwarga ki che resign shawarga ma che jagwar governor ma job biel turuk charaj mo che jalar jani che jen antama chelo ngore kwarka ki charod wu ka position dan titin like secretary general dung jonglei state nyon che jalar ne jana do dana be pinka je jane chara cho chika ga kana kwara danan kep jonglei ki o chika ga kana ma job biel turuk kan ka kon gak jeni na me charmi be ka jen gora jaba ben pinyane jeni chete kurun ngwan en kor la secretary general ka jonglei nik gwase dan tidinai te kor ka me kana ne woche jara me dana te ka kel entem me cha kor mi di chaja kwanya ne chal ngod ba lo secretary general entem me cha ko gan ba ben pin chilore te da lon ko cha chong ye kel ki chiana kwer ala secretary general ndana de pin kwarem pai kwan kana kwere nyam ana tama che gorno be ben pin cha chu resign cha rajo mo cha ja kwen chi state ki kume dung jongle state chi kan kwak dial chi ka torbielen kon ki torbil dana la ger ke je chi kan shu kan kana tin dial kon tin de pin de cha ga chu to ban tama jalla ni ka tet ka chet ko chen kume ke nyin kume den kontin do de gwano secretary general re kuma ka jongle chikala ngotet ka den tama ko chaben pin ajani teloid along ko chi general kel kanetin kon tin latke jongle stedika ajani anu ba pin teram chine ga dunda resignation ke ku duna resign ka charmi be ka shio be karara dien chinyon chajalat ke gadwe kwang nyon charaj mishit kana mo chaja kwen ke war gada na shagor chaja gor ne Ajene, Your Excellency, it was good to briefly work with you under your guidance and leadership for the last 7 months. Chalet kapet baro enjen kana kuarandan en tiwi kwam. My job biel turuk dak Ramadan en la kuar and an kef ke governor and kef jonglei. Che Jogunene, I appreciate it and I truly thank you for that. I appreciate the former governor, His Excellency Dinai Jok Chagor ko jara medane shiglet kel Dinai Jok Chagor jara medane tepinde mene me cha Dinai chaja wuch re kwerka la governor Dung Jonglei state chwaje kule nyok chwaje kule recommend jen kwer me chukulet kel kana kwer dan wikwam kwer kule resign nteme pinya gwasamo ajene nana ajene telo de lonka yako shaja ko betig yakel. Again, I appreciate the former governor, Dinai Jok Shagor, who appointed me during his tenure to serve the people of Jonglei State as the senior civil servants. I am thankful to all the state employees whom I had worked with, and my success was because of the teamwork
they had exhibited. Working in Jonglei State as Secretary General for 4 years with a great honor. Your Excellency, due to personal reason, I'm happy to inform you that I officially resigned from the position of Secretary General with effect from today. Ala shengi dana gor je chawar gama chuchu gor ka chega jogono en chilore te the long ka decision me be ka te ramishe influence tele mishi kona gak en jenen ko bajien cha charge no balat bapal chawraja mo cheja gor ka jenwar ga dana shagor chelar nene. As you witnessed, I officially honor the government vehicles which was designated to me, TX Black Prado Land Cruiser number SSG015B, to the head of your security personnel. May God bless you. Ya turbil echa kame mela ger kaje chaje chutup ke kwak de ala kontin tekaje tila nyukume chega chutup ko warga dana shagor che chugor nene gadu kwak nyon PhD, former Secretary General of Jonglei State Government. Jawar gamo che jagor ajena dana gore no kwala nywak yekel ke jen gwasame si kuere se to ke resign jen ajena dana sharat ajena teram chene ga ketelare kan jenen ka shara ajena dana de konling kama dana shalat re kuma ka dung Jonglei State Secretary General gwada dana che resign ke chero do ko ko dana shakame jena len me gwa kar do dana lalat ke je nyin ka diale re ka kurka kila re ka gwa ajena me jana me jana ko che gorno ba jen ajen do badan en gorno de nyaka yekel ke shawra juma cha jan don ke je ban nyogo je gam do dien biate kamal bye bye.